Ali bi mogli malo čujemo blokade motora, a? Idemo blokade motora, da čujemo blokade motora! Riči, pa gdje je blokada motora? Gdje si pošao, bre? Gdje si krenuo? Ajde neka čuje ceo srpski Miletić kako zvuče blokade motora. Upa, kakav zvuk, idemo, govori srpski Miletić. Idemo, gori vatra, idemo! Znači idemo, prvo mesto, nama dosta poznat, Branko Božić opet Astra Kornu 008! Drugo mesto, Sabo Žolt i dalje nama poznat vulkanizer Opel Vectra. Treće mesto, prednja vuča do 2000 kubika, znači svima poznat, Kovač Tivan. Od 10 Ivadar. Jel treba da guramo? Ugi, sačekaj ga tu. Za prvo mesto za Branka Božića, znači pehar je, a od Arene Srpski Miletić, šampanjac, marketi Ducko, poklon, autoservis Anđelković, vulkanizer Srpski Miletić. Za drugo mesto Sabo Žolt, pehar, Arena Srpski Miletić, poklon, autoservis Zolita Sođaci. Šta još imamo? Imamo šampanjac, marketi Ducko marketi. Treće mesto Kovač Tivanar, pehar, Arena Srpski Miletić, poklon, autoservis Mlađa Ođaci i šampanjac Ducko marketi. A to sad mislite na sve znanje? Gdje budem pogrešio, oprostite mi. Zadnja vuča. Sas Imre. Ajmo neka pukne taj šampanjac da vidimo kako to puca na Areni Srpski Miletić. Sad će. Mučkaj! Svaka čast, momci. Idemo. Zadnja vuča do 2000 kubika. Prvo mesto, Sas Imre, BV, čovjek koji ga ukrenuo na krov, vratio u život, uzeo drugu medalju u Srpskom Miletiću. Drugo mesto, Vladimir Kajić koji non stop ima problema, pa malo je računar, malo je vlaga, malo je ovo, malo je ono, ali ipak uzeo drugo mesto. Arena Srpski Miletić, Vladimir Kajić! I bronza,
Treće mjesto, što je nama najdraže, izvinjamo se svim takmičarima, ali ostaje Bajić Nikoli Forcijera. Znači, priča je ista. Medalja dolazi od Arene Srpski Miletić. Šampanjci su Marketi Ducko za prvo mjesto. Autoservis Radulović nagrađuje drugo mjesto. Autoservis Bosch servis Grčić Doroslovo nagrađuje drugo mjesto. Treće mjesto nagrađuje autoservis Anđelković. Jesam ga sve spomenuo? Nisam. To je to. Momci, ajmo da puca! Ajmo ide Košele! I prvi put u autokrosu, što niko nije organizovao, do 1600 kubika, prednja vuča i zadnja vuča, zajedno. E sad pazite ovo. Mazda koja nikad nije išla, koja me non stop izneverila. Ali je zlato ostalo u Miletiću. Nenad Ristić! Drugo mjesto opet ostaje u našoj opštini Saša Veljković. Izvinjavam se. Kasaš David Golf koji nije hteo ni da dođe na trci. I čovjek koji je sa 3 točka završio na trci. Molim vas jedan veliki aplauz za njega. A treće mjesto, koje ostaje, malo pre sam pogrešio, u opštini za Sašu Veljkovića, auto šlepa Saša Veljković. Momci, ajde da čujem ti šampanjci kako pucaju bre, pa to su nagrade ljudi. Idemo Riči, ti si prvi, ajde bre! Opa! Ljudi, zahvaljujem se svim takmičarima pod broj 1 što su došli. Ovaj dan smo odradili kako treba. Obećavam vam, april sljedeće godine bit će mnogo bolji, veća staza, a nemoj da mi zamerite što sam malo popio, pukla mi glava na Fordu, a imao sam drugo vreme. Ajde, gotov je pasulj.